Ramogi koring'eyo matut kotendo gi wach mar got alela wadhi nyime. Tend kaunti ma Mombasa bwo migawo ma ochung' ne rito alwora okumo kambi maloso simiti mar Bamburi cement kuom sombo kit makaa midendo ni coal kowuok e dhoo wath ma Mombasa nyaka kambino. Main bang' yango ni buru mar makano mitiyo godo loso simiti osebedo ka kere nyaka kuonde dak mantiere alworano ma Bamburi kod Bombolulu kendo kelo luoro mar gamo tuoche e kind jodak makono. Jatend migawo mar alwora Mombasa Francis Thoya mane otimo limbe e kambino koni gi yango ni onge chenro moyiedhi moseketi mar gayo buruno, miyo gichungo chenrono nyaka ket okenge mag rito alwora. Hivi sasa hivi mazingira wananchi wanaishi yameathirika pakubwa na ile vumbi linalotoka. Kwa hivyo sisi kama serikali tuna wajibu wa kuwalinda wananchi kutoka kwa hatari yoyote ya kimazingira. Hii ikiwa mojawapo. Wameniambia kwamba walikuwa wameleta tani 50,000 tons. Coal haitoletwa tena hapa, nimefunga mpaka siku nitakapoonyeshwa mpangilio wa kueleweka wa kuleta hiyo coal. Manake bila coal hawezi kutengeza simiti. So ni lazima watakwenda mbio kutafuta jibu. Na jibu ni wanionyeshe ni jinsi gani wataweka coal hii bila kuathiri mazingira. So nisipotatua hili tatizo leo, litarudi tena. Ndio manake tunachukua hatua za mapema. I know watu wanajaribu kudiscourage coal. Na ningewaomba Bamburi waanze kuangalia option.